saudara baru akan menuju tempat pelatihan, sama-sama kita bacakan ya Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rahman ya Rahim. Ya Rahman ya Rahim. Ya Rahman ya Rahim. Ya Allah irhamna al-muslimin. وزدنا علما نافعا ووفقنا عملا صالحا وهب لنا رزقا حلالا وتوب علينا توبة نصوحا. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل الله. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. وما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله
جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة
Alhamdulillah, lon puja Tuhan yang kemurahan siraha taran lebih hati ni'mal aku min ahlina kam yaqamu ummi kaza an'amiha misluha fi fadliha barikhuma ya Rabbana Rabbana ya zal kiram ya wahiban kulla من أجلنا كم يتعب أمي كذا أنعم بها من مثلها في فضلها Amin ya Rabbana. Amin, amin ya Rabbana. Amin ya Rabbal Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT karena berkat dan karunia-Nya ibu dan ayah mampu mewujudkan kasih sayang kami pada ananda melalui kata-kata dan doa. Mudah-mudahan ungkapan ini menjadi renungan dan bingkisan bagi ananda dalam mengarungi laut yang sangat dalam. Salam dan salam kepada kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersama sahabatnya sekalian telah memberikan petunjuk kepada kita semuanya pada hari ini melalui para ulama, melalui para abuya, para kiai, para anjingan, sehingga risalah Nabi Muhammad syariat sampai kepada hari ini. Pada hari ini tadi telah kita menghatamkan atau menghatamkan Al-Quran bersama anak kami Siti Suliani, kebetulan dan putra satu dan putri Siti Suliani, dan ada satu lagi adik. Ini namanya Siti Rahmatia. Siti Rahmatia ini sekolah di Bin
yang sampai kelas 5 dulu dia sekolah SD di Kalibata SDSN Sekolah Dasar Tata Nasional. Bersama kami ya sudah kita maafkan semuanya dosa-dosanya yang lalu ya, supaya cara pernikahan ini tentu sudah menikah dengan seseorang tanggung jawab orang tua sudah kurang, sudah bersama suami atau bersama ibu. Kalau dulu tanggung jawab orang tua, sekarang menjadi tanggung jawab suaminya masing-masing. Maka dalam agama kita ketika ada suami, surga itu di bawah telapak kaki ibu sebelum ada suami, di bawah kaki suami setelah ada suami. Kalau kemana-mana dan sebagainya, kemana-mana apa saja itu harus jadi suami. Kalau belum ada suami, ibu aja nak putar dalam keadaan minuman surga di bawah kaki. Tapi kalau ada suami itu adalah tempat kita dengan Tuhan yang pertama. Ya ibu juga, ada ibu lain, orang tua, bapak, ayah, abi, abang, abun, itu ada cuma satu. Tahu cari lain nggak ada. Aduh, ibu ini jelek kali, ibu cari ibu lain nggak ada, kosong, nggak ada. Bapaknya jelek, bapaknya nggak bagus, bapaknya miskin, mau cari bapak yang kaya nggak ada. Kasar. Oleh karena itu kemanapun pergi, jangan bawa nama orang tua. Ya, jangan sampai jangan intinya kenapa ibu bahaya. Peliharalah nama baik keluarga, nama baik keluarga besar, nama baik orang tua. Ini amanah pada orang tua kita dari dulu sampai sekarang. Kepada kita yang tua-tua, kepada kita yang sudah lebih senior, lebih berpengalaman, kami minta juga tegur sapa, saran, pendapat, nasihat kepada anak kami, Siti Fathiani, dan kepada kami juga yang memang mungkin ada hal-hal yang kurang tepat pada tempatnya, salah silap keliru, dan tidak mungkin tidak keliru. Jangankan kita manusia, Nabi saja itu ada yang keliru. Nabi, jangan kita bilang salah berdosa. Nabi Adam alaihissalam misalnya, larangan dalam surga, jangan dekati pohon ini. Tapi ternyata Nabi Adam mendekati dan memakannya. Akhirnya beliau dikeluarkan dari surga, dilempar ke bumi ini. Sampai ke bumi lah beliau susah. Sudah melihat suasana apalagi suasana surga. Beri pikiran kamu bersehat hajat terjemah ayat Al-Quran dengan cara nazam kesun ayat ubah Muhammad firman Tuhan yang bacakan kepada umat. Ya Nabi salamun alaik, ya Rasul salamun alaik, ya
Ketangkasan kena kegata lagi binatang bahkan pun